State President Jongka Bharatiya Janata Party, Meghalaya State Unit, Uba Ernest Mawe, minta kesengi kanruterik urempang, hajar poar, ulapin benabon mi madan na West Shillong Constituency, banyakunak election MLA, syakayang dorbar tawan ke jila, kaban salong hausnem hajar polai. Nong trekam Jongka Party, ki member ki jongi, ki parti ke kertas punyong, ki penbor yang bangan yesim benda, bangan yele, nakati konstituensi hauni election banwan hagliga arajar arfulai. Tanah kalian ngejong aru kum utau no elam Jongka Party nakloi bang simti kata kelengkor bani aireng nakati konstituensi. Bat kum bajulong ni ho in nom pala ban declare officially menta bangan dei utau kandidat henre ngadei utau aspiran lane utau nong penkre ban yakun yakni election arajar arfulai nustem bon. Tengi kermen skamru ba ki pai ba nong song ki basong hakati konstituensi bakin ai no kajing kersian hakani kesin ke pementa ya ke BJP kum belalong haki por ki bladem haki artli ki election syaka Lok Sabha ke BJP ke yo tam na baro ki parti ki ba yesim menta hak election hak por ke wele i former president jungi masibul lingdoru yo kumba nyaw hajar tam ban hadin kata hapor bele iba sanbor ru manakane ka arajar ka kendai hakatur iyo kumba nyaw hajar prajar luna te man la kapor ka pen iba ki pai ba ki besong te konstituensi ki mon ban bot ya ka seng BJP na try ka dei kapor ka babiang ba na marba kumba pitip hi ka main agenda ka jongi ka long hakabedei bat karoi kapar development bat hakabedei ru bat kasuk kasai dan kalian kejongi ni apil ya ki beri komisyon ketika konstituensi kada ban ailat ya kasen UDP ba polling do kada ban ailat ya kasen kongres mandur rapsang bat mentah kasin ni kerpat ki bakin ailat di kasen BJP rang bangila ban wanra sipun ki kampun roy hak te konstituensi kat kum ka electoral roll ke ba ka election commission ke election jong Meghalaya ki Aisyah sangi ki don kumba sanpo teliki polling station tanah ki sanpo teli mentai la de ban form lai pusan bat ki basa min pedep no mentau bunai hadin mangi i bakal don ka relaxation jong ka covid mo ki protokol ki la sya ban long jalan tanah kalian jungin pendep lo kham kuloi mari don sibun pat ki wei ki benta pat bande na benta ban penklan ya ki polling booth committee bat kumba PE kumba long hapo asam kejing di drop kalong ke bala jelai siapa pelat bat kejing supply ki drop kalong siapa pelat bat kawai na ka benta ke bah silong itiang ka degatai ke jaka haba kila bun pelat kini ki drop adik kini ki drop pedrar bang yo mo bat ngathai lari ki pai ba ki kwa ban penduk jai ikani ai lat ini kumba long hapo asam ka BCP kaya karang pa ban penduk jai ikini ki jing supply bagi jing di ki drugs kabakta ya kalawai tu kajai menriu kabakta ya ki kun samla khamtam kawai pa kawai ki triwiang ki basong kata konsumsi ki syam ya kene jing ya bagi kenduk ki tengkuk ya kene jing ya hagi babon ki drug edik ki don kata ke jaga